Ibihe byiza kuri wowe ukurikira amakuru n'ibiganiro ku Rumuri Media. Mu karere ka Nyarugenge, polisi yataye muri yombi abantu 16 bakekwaho ubujura. Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali yatangaje ko mu minsi 2 ishize yataye muri yombi abantu 16. Abo bantu bakaba bakekwaho ubujura. Ni abantu bo mu mirenge ya Nyakabanda na Mageragere mu karere ka Nyarugenge, kandi muri abo bantu harimo n'abafatiwe mu cyuho bamaze kwiba no gutera ibyuma abaturage. Ibyo bibaye nyuma y'uko mu mirenge ya Nyakabanda, Mageragere, Rwezamenyo na Gitega mu mujyi wa Kigali hajyaga humvikana ubugizi bwa nabi burimo kwiba abaturage no kubakorera urundi rugomo. Mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira kuwa 25 Werurwe 2025, polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abantu 8 bo mu murenge wa Nyakabanda, aho bikekwa ko bibaga abantu babashikuje ibyo bafite hashingiwe ku makuru yatanzwe n'abaturage. Muri iryo joro kandi hatawe muri yombi abandi bantu 4 bafatiwe mu cyo mu murenge wa Mageragere ubwo bari bamaze kwiba imashini y'umuturage izwi nk'ikiryabarezi. Abajura bari baracurishije imfunguzo hanyuma binjira mu nzu y'umuturage bakuramo iyo mashini, ariko polisi bata muri yombi bakiri kuyigurisha. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, CIP Gahonzire Werarisi, yabwiye itangazamakuru ko abandi bajura 4 batawe muri yombi mu ijoro ryo kuwa 25 Werurwe ubwo bari bamaze kwambura abantu telefone no kubatera ibyuma. Umuvugizi wa polisi yagize ati bari bamaze gushikuza abakobwa 2 telefone ebyiri i Nyakabanda iruhande rwa Greencon, bamaze no gutera ibyuma abagabo 2 bari bagerageje gutabara abo bakobwa. Twabafatanye n'ibyuma bakoreshaga, ndetse umwe muri abo bari bakomerekejwe yajyanywe mu bitaro bya Kibagabaga. Muri telefone bari bibye, imwe niyo mu bwoko bwa iPhone, indi ikaba ari yo mu bwoko bwa Tecno. CIP Gahonzire yavuze ko abo bajura 4 bari basanzwe bakora urwo rugomo ariko bagacika kuko polisi yari isanzwe bafite amakuru. CIP Gahonzire yihanangirije abakora ibikorwa nk'ibyo, ariko anasaba abantu muri rusange kwirinda urugomo ahubwo bagakora ibibateza imbere, cyane ko abafashwe bakiri urubyiruko kuko bari hagati y'imyaka 18 na 30. Yahumurije abaturage bahungabanyirizwa umutekano n'abo bagizi ba nabi, ndetse abasaba gukomeza gutanga amakuru, yizeza ko polisi itazajenjekera buri wese ubangamira ituze ry'abaturage.